Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد Satejana jamaah teranggota perpangkian rutinan manabi laki belum Ramadan perpangkian kaintoh saben setengah bulan malam Jumat. Cuma Nabi badan yang bulan Ramadan maka rutinan panikah percepat ingki pas pondut malam Jumat setiap minggu. Semangkin kain tahu insyaallah ampun lah masuk ke Jumat ketiga. Masuk ke malam Jumat ketiga. Kemuka satu jana tantretan jemaah hadir tetap dalam keadaan sehat. Sana usah Rabuna satajana hadir satajana yang malam mangken dekat combok nataretan maskur Kending Timur Kecamatan Kending pas kalau resen tak bareng bi sek resek duk boleh. Alhamdulillah kula mangkin ni kenemu lorong tak leduk malah tani leduk lorong tak leduk keng tani leduk kamuka cukan pas tulia tak leduk insyaallah je saking bae tamanin reba kapi si biru ngaro insyaallah tak leduk leburan ben Seminan leburan ben papingan saking bah bisa rebe setanian insyaallah aman dari leduk. Termantar pun apa seera saaki sekoni bisa kuliban panjangan karang katon korang narema karena tak mulus perjalanan dari Compok, banyak kendala, banyak tantangan, banyak rintangan yang dalam perjalanan. Mereka mantar tetia bagi nah kuliban panjenengan mangkia pangkat semul jaya junan Allah
harap akilan jalan tetina semanteng kula deka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at juga karena acara nah banyak ngangku sound system tantona manabi dek ke tatang ke kapereng sepas kebetulan mireng termuka satu aja nah pada kengingah les bales saya tak jauh dari apa saya beles aki Allah dalam arah penatang kulis saja dalam akom boleh kulis saat makin banika amin min ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ungku nama Nabi urusna keutamaan ni bulan Ramadan. Ungku nala banyak dah, banyak oning. Apa terletak saja? Karena cet bulan Ramadan nikah jauh keutamaan daripada bulan-bulan selain. Amal wajib saya lakonin kulaban panjenengan ning bulan Ramadan. Paneka mana bi tempang tore penting bi amal wajib ilaina bulan Ramadan. Ya jauh mak. Karena Allah malas deka amal wajib betan kulis saya kelakoi bulan Ramadan pada ben sengalakonin amal wajib elo warna bulan Ramadan petong puluh kali. Apa jang duhur, apa jang asar, apa jang maghrib, isya subuh, persolatan nikah kulaban panjenengan kencer sareng Gusti Allah pada deban se salat petong puluh kali. Ya Allah. Nikah khusus saya paring ki Allah ning bulan Ramadan. Ti tak usah katunging jeng lanceng soal fadilah bulan Ramadan. Juga terkaitan saja bulan Ramadan ini kan bulan si barokah. Bulan si sapenare, sapen malam. Selebati kulaban sambian nikah. Bulan saya nambahi bagus ban bajrana kulaban panjenengan. Iki tanto bisa os ke secet kulaban panjenengan panika toro oca. Kulaban panjenengan se toro oca. Di umat se toro oca nih bulan Ramadan ke bulan Allah se toro oca bulan Ramadan. Insyaallah umat panika bakal ngauliyah banyak kenikmatan setada ning bulan setada ning bulan lainnya bulan Ramadan setada ning lainnya bulan Ramadan kortoro oca kita ro oca ni kese nyambi kelas sahabat nareman ongku dek keistimewaan tor palainan-palainan yang bulan Ramadan. Jadi mun tak pati toro oca, ya tak pati oleh. Jadi tore kulaban panjenengan bulan Ramadan patoro oca. Bulan Ramadan selain nambahi bagus sahabat dan nambahi pacaran abak, juga bulan Ramadan senang Gusti Allah buka bangla bengalangi. Andi arte buka lah bang aku leban panjangan anyo onda ke Allah bang lah bang doa aku leban panjangan dek Allah ini kita top doa aja na pasaos ke Allah etre masang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pong-pong nih bulan Ramadan napa sih keterori berin kita ilm dek teka-teker wah atau deh penta mungkin nangis ongku ke Allah nyonongku ke Allah
pamareni ongku kula ban panjang dek Allah insyaallah paring ya Allah lah to doa ni buka terus ya Allah tuftahu abwabus sama ni bengla langit ko maksudnya lencelenah mun doa kula ban panjenengan depak dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lencelenah permintaan dan kula dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ini buka sareng Gusti Allah. Selain dari kain tujukan wa tughlaqu fihi abwa jahannam wa tughlaqu fihi abwabu jahannam terjukan kancing kunci ini dalam bulan Ramadan ni kapon apa benglabeng neraka di neraka itu top yerle ke Iran yerle ke Israel setiap po yerle desa neraka ni kunci andi arte ini ke isyarah supaya ko leban panjenengan cegar melanggar boleh ke Allah dari nyata-nyata ni serah Allah mun orang-orang se toro ocak bulan Ramadan panik peteti kapi calon penghuni naswarkan Allah amin ya rabbal alamin kemuka wana pas siarap tenggul depak ke bulan Ramadan iki pah depak ongku pas deki bengi bele-ole ongku kula ban panjenengan saampun lepas deki dari bulan Ramadan ni amin ya rabbal alamin perpangkian ka itu tandaretan beda dua kitab secara rutin Emmaus pertama yang kita Mukhtarul Ahadits nomor 2 yang kita kitab Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya. Tarik dari kitab pertama pengamat orang ini. Nomor Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Zakirullahi fi Ramadan. Nikah pasti ngepasah boleh mangki hadis mangki pun kanjing Nabi berhubungan kalaban kautamaan bulan Ramadan. Zakirullahi tining orang seadzikir dekat Allah fi Ramadan ning dalam bulan Ramadan, maghfurun lahu, maghfurun banakai sapora lahu pada andi ya zakir. Jadi zikiran napa bisa os bi ayi sigatin kalaban sigat napa sao. Pokoknya madzikir walau munajatan dan sanajan arapaki zikiran ni ka arapaki munajat. Napa munajat ni kah? Model macam orang curhat. Yang curhat ke Allah. Curhat ke Allah. Atau benator-mator ke Allah. Ini termasuk anwa'iz zikri, termasuk napa bernana zikir. Dan ini bisa mapusek dosa-dosa kula banyak. Ini keutamaan dalam bulan Ramadan. Zakirullah tining orang zikir ke Allah fi Ramadan ning dalam bulan Ramadan, maghfurun lahu banakai sabara lahu banabakandi yasi zakir. Tapi pakun nika abali kasih can gela, abali kasih toro oca. Adzikir bejeng tapi tak bahasa. Nyaman kan yang tak toro ocaknya. Apa asa yang tak bejeng ngomong, dia tak toro ocak dia. Dia toro ocak. Kakarawian katon neng ning dak ada katon selalu badeking orang tak pasah. Bada. Dilmu dila umat sesareng Gusti Allah tak nikmatna Ramadan. Ramadan ni kenikmat dah. Ramadan ni kenikmat. Kan ada pun kajing Nabi cesake ngapas Allah matao lisbalis iwa padeng cesake Allah bah matao lisbalis iwa padeng maksudnya sarang Gusti Allah ada orang se beramal bagus bulan Ramadan saya ibadah fardu atau bena sunnah terutama ingki tak enteng ke solat selama waktu dan pas puasana juga tak enteng pas ibadah padeng by Allah maka dahulu kajing Nabi yaktena tang umat pakun genyoon torminta ke Allah mana bisa lanjeng tahun bandingkan pas patetiaki Ramadan tinggal bayi langkapi bulan 11 bulan pangeran pas pada tiga Ramadan bebah kepilih cu tiba apa saat terus setahun sama romor nggak tak ke mun sakiran lisbelis Gusti Allah ya batu ingki karena Allah merintah aki puasa ni kakak orang seiman mak jadi tak dapat deng Gusti Allah makle mata ate kuleban panjenengan makle teraan iman kuleban panjenengan makle peninggal keimanan kuleban panjenengan paneke bisa ngolatin tibi bisa ninggalin tibi bisa ngabas tibi insyaallah se ampun lah ningale lebet kacamata iman kuleban panjenengan insyaallah
sejelas tak kira bekal saya tak toro ocak ke Allah pakun kan toro ocak tapi kan toro ocak nah saya toro ocak ni kah zikir bisa ngapusek tu sana alhamdulillah sabane kejukan jaya pun tebu wasailullahi bantining orang saya minta ke Allah wasailullahi tining orang saya minta ke Allah fihi ning dalam Ramadan la yakhibu bane ka tak kira kastah tak kira tonah tak kira sia-sia pakun kan paringi sareng Allah subhanahu wa ta'ala aduh banyak minta ke Allah termantar si hadir malam mangken gula tua atau gula si minta akin deki ni kan keterima ni kan amin abang saya bang ini siapa si amin ni ya asam pungungku bi Allah kalau bantoro ocan gula ban sambian insyaallah terima bi Allah men maksudnya tuli tekanin nabi Allah Allahumma ya Allah amin muka-muka ilmu setiap pangki ini iman kadiman pengajian mantar setiap ilmu si manfaat mereka saya pertama juga muka-muka kulaban panjenengan tetap pada sehat atam bagus sehat atam pengauningan agama sehat atam amal solehna sehat atam pangki halal rezekina sehat atamba ongku syukur atena sehat juga atamba kasabarna lala la tahu samin tak boleh menoleh serialah ada nikmat di atas nikah cuma tambah natore Allahumma satajana jamaah hadir malam mangken terepatetia soki kapi macam santak mulai gila tak amin tak pada nyaring mungkin berarti terus okey kapi mantar saja najukan se mengikuti live melalui apa nikah na tahun yang konten dari kamu nikah setepan merah kaki makin nikah tertetia soki kapi terutama soki ateh amin ya rabbal alamin. Rawahul Baihaqi riwayat dari hadis Al-Baqi bahasa Imam Baihaqi an Umar dari Sayyidina Umar wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam banadabu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ya mata gula tak nengalin kenapa jangan zubbu zal benebak dal kata zal kata ini zal apa dal berarti ini apa tidak tidak berarti nah Zubbu an a'radikum bi amwalikum Zubbu nolati bin ban kapi Zubbu nyekati bin ban kapi an a'radikum dari banyak-banyak kamalok na ban kapi nyeka nolak di amwalikum kada banyak-banyak harta-hartana ban kapi Allahumma salli ala Muhammad cik tak nengal dulu
Allahumma salli ala Muhammad. Tetima Nabi beda antara sahabat saya tanya ke Kanjeng Nabi. Katanya katipun apa ten kula nyekei nyeke katipun apa ten kula alang-lang tur nolak kalaban arta-arta ten kula dari banyak-banyak kemaluan ten kula. Tu'tuna man takhafuna lisanahu. Tu'tuna abri'ati bin ban kapida mungkin Nabi manda ka orang. Takhafuna sebada takok terkobater ban kapi lisanahu dekale sana ya si orang. Soro sompet demi aja ke kamalok na aba mun bada orang sibuk celeper kisoro sada kain beripese makle tak bar nyebaraki kemaluan gitu. Ini ke pertanyaan sahabat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipun apa cara naten kaula notopen kemaluan dan kaula dari harta dan kaula. Ya mun beda orang si celakar kata ko iban baan mun orang jire bisa nyebaraki kemaluan baan. Ya beli bese. Kan pendenan ya sendiri sih. Pendenan aku ya beri apa namanya mana beri rokok ya demi aja ke keselamatan menyen pakun abeli keselamatan andi arte aba andi arta aba andi itunya takun cuma yang kuya neng seneng na aba kalau saya bangki beli juga supaya bisa top no top napa hal si apa bejani atau si abah ya akidah kabe Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wallahu a'lam bisawab. Insyaallah sampung ni malam Jumat seperti datang tor insyaallah perpangkian akhir ning bulan Ramadan kantos deki insyaallah mantar pada sehat saja barokah mantar pada lancang umur saja barokah bisa pas ketemu setengah bulanan akati biasa deki bulan Syawal kalaban aitin Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadat tariqatu bantining tariqah wal haqiqatu ban haqiqat. Ya akhi taretan lake kaulah lan tahsula ban kata hasil iya tariqah ban haqiqah min ghairi fi'li syari'atin dari tak ada ala ko syariat. Tetipan napan kapi beda ondek nikah mun lajen doa kama-kama norok cemun ini ke cemu kangkui lambung panapan kapi beda ondek
Napa boleh kasih cet nyata-nyata perang bungkol yang nih. Perang bungkolnya mana? Orang si ajalan ngakui syariat terus dak ka tariqat pas mangki hakikatnya berang bungkol. Dalam Al-Quran juga sebenarnya orang si pas teroda pakai hakikat mereka pasti cet awali kutu berangkat dari syariat. Terus tiara yang karatu ke Allah, terus lepas ke Allah. Lepas pas lebat jalan pintas. Tak usah aku leban panjenengan. Lebat perantara syariat. Pas langsung nuju melalui tariqat. Napa boleh istilah. Tariqat Naqsabandiyah, tariqat Tijaniyah, tariqat itu macam-macam tak bisa menabi tanpa syariat tak bisa. Jadi sabab isi noro tariqat Naqsabandiyah pun iya, tariqat Tijaniyah dan tariqat selain juga niatoren. Cuma kau tu pak tepak kelu syariat. Jadi ngah pencet apa jangki. Tak itu mau bener. Salat kita itu mau tepak nah. Lepas norok tarekat maklum itu lepak ke Allah. Ya tak ada apa. Nur awalina Allah yang muang kanjeng Nabi ini masih bisa dapat. Nur orang wali, ya silakan nur orang wali. Keng mun bah tinggal kanjeng Nabi kurang ring wali no. Ingat si viral setiap mun zakat sorobat ada rumah noro terdekat dia. Zakat termasuk orang Islam apa tak ada. Tapi bisa. Tina mak tariqat la noro tariqat Naqsabandiyah tak bisa. Tina mak mursyid si alim allamah. Mursyid silakar langkep lah yang kat wali mana. Tetapi mun kita sinarak tariqat dah jangan tak bener audu karena tak tahu nyuci najis secara kelacer. Harusnya mana orang teronor orang wali keng muang kencing Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Pada naban orang noro umroh pahala kau tak bener atau karena tak tahu harusnya mana pada naban orang abangun langker muang masjid aku boleh langker je kan dengan masjid itu saya kintarin sekali aku boleh apa udah langker. Ti muka-muka secara kuleban panjangan lebat jalan sampun ekalampan yang wali jalan. Jadi orang yang bisa mengki hakikah lebat jalan tariqah awali cenderung wali. Nah nikah kotu dari syariat.
dari syariat. Jadi mempahamakan pada tarekat-tarekat, napa boleh kat tarekat kampung robad. Napa pada tarekat lah pakai torok kapi. Tapi baja nggak tak bener, baja nggak tak tepat aronya mana terah depak Allah. Mon ngangku ya perantara ring wali keng muang kanjeng Nabi. Tak meledak mendaya. Tak meledak mendaya. Terus فعليه تزيين لظاهره الجلي بشريعة لينور قلب مجتلى iya nurah. لينور قلب مجتلى فعليه maka paneka wajib atas orang tazyinun tining mayas-mayase di zahirihi da zahir yang orang aljali siterang bi syariatin kalaban syariat liyanurah supaya tera qalbun pun apa atena mujtala si Allah taala. Aduh. Maski ya sambian bekal nemu water an atena sambian lebat zikir atau kota sambian. Allah ing sambian andi otang tak nyerah kurang Allah nak kurang Allah dia kurang Allah nak ntar kata Allah baja nggak mau lopot andi otang bojeng tak iserain lara cek sengasain jadinya mana orang dewuna rahmatullah alaihi Muhammad menjadi kaulah arwah pada depan orang bangun langkar muang masjid itu bangun langkar bagus-bagus di masjid itu teman kintarin sekali apa kelas langkar masjid jauh. Jadi adandanin apa nih? Dandanin kopeng, dandanin mata, dandanin colok, dandanin tanang, dandanin sokok. Kalaban syariat supaya teran ati kulban panjenengan ikaulati Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ini sekali mantar manfaat. Ini sekali mantar kulban panjenengan bisa selalu nyempatakinah terus selalu andi sempat dalam bulan Ramadan yang kui nambahin amal-amal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau catatan toro oca sekali lagi toro oca cak teti kabulan Allah sekun banyak beramal di bulan Ramadan tetapi tak toro oca dekat Allah patut isi toro oca dekat Allah. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina bihi. Waj'alna min yusari'u fi ridak wa la taj'alna min khairin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah sampung boleh combon taretan wa'il malam Jumat datang kalau badatin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.